درود به شما بیننده‌های بسیار عزیز تلویزیون سفینه. اینک برنامه نوبتی عالیه را منظورتان می‌گردانیم. وقتی زن مادر میگوییم، یک چهره بسیار زیبا و نورانی، حلیم و مهربان، مشفق و غمخوار به نظر می‌رسد. واقعاً زن مادر با وجود مسئولیت بزرگ مادری را بر دوش داشتن، در برابر مردان وطن مادر را حمایت می‌کند. مهمان امروزه برنامه عالیه یک نفر بانوی دلیر و شجاع وطن، سردار مرکز مطبوعات اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، مایور میلیتسیا سفرزاده سعیده نورعلی هستند. سعیده بانو، خوش آمدید به برنامه عالیه. تشکر زیاد که آمدید، دعوت ما را پذیرفتید. تشکر زیاد برای دعوت به برنامه. منت دارم. در آغاز فرارسی سالگرد نوبتی تأسیس یابی روز میلیتسیای تاجیک را برایتان تبریک میگویم. مبارکتان باشد. احمد. سعیده بانو، برای چی محض همین پیشه را انتخاب کردید؟ انتخاب این کسب تصمیم خودتان بود یا پیشنهاد والدین؟ البته انتخاب این کسب انتخاب خودی من بود. از خردی وقتی یک کارمند زن را در لباس نظامی دیده بودم، از همون وقت در دلم آرزوی کارمندی میلیتسیا شدن پیدا شد و همه وقت میخواستم که لباس نظامی ببر کنم و بعدی به وایه رسیدم، مکتب رو ختم کردم. با دوگانه هم تصمیم گرفتیم که به دانشگاه سلاویانی داخل شدم، لیکن به فاکولتت فیلولوژیا اختصاص ژورنالیستی داخل شدیم. دانشگاه رو ختم کردیم. بعد ختم دانشگاه خیر همه تلویزیون و اختصاص ژورنالیستی که بودیم. واسطه‌های اخبار عامه؟ بله، واسطه‌های اخبار عامه. قسم دیگری مکتب ها رو انتخاب کردن و من محض به اکادمی وزارت کارهای داخلی رفتم. هم صحبت شدم و گفتند که ما شما رو به کار قبول میکنیم. همین آرزویی که لباس نظامی رو ببر کنم اخیر جامعه عمل پوشید و من به اکادمی وزارت کارهای داخلی سال 2014 با کار و فعالیت شروع نمودم. عین حال شما وظیفه سردار مرکز مطبوعات اکادمی وزارت کارهای داخلی را بر عهده دارید. به جوانی خود نگاه نکرده این به شما مشکلی نمیارد؟ دشوار نیست؟ و پرسیدنی بودم که آیا در اکادمی برای تحصیل و برای کار به بانوان امتیاز هست؟ البته که امتیازها نه تنها در اکادمی وزارت کارهای داخلی برای بانوان هستند، بلکه در تمام ریاست‌های وزارت کارهای داخلی بهره بانوان برتریت‌ها نسبت مردان دیده می‌شود. مثلا اگر حالت‌های پرزور خدمتی یعنی حالت‌های کازرموی اعلان می‌شود، در این وقت مردان شبانه روزی فعالیت می‌کنند، اما زن‌ها مثل هر روزه کار فعالیت می‌کنند. یعنی سبک‌تر است. بله، این سبکی است که خدمت شبانه روزی از دوش زنان برداشته شده است. میدونند که زن مادر است، در خانه فرزندان انتظار هستند. البته این یک غمخوری های راهبریت دولت، راهبریت وزارت کارهای داخلی بهره بانوان و زنان است. چون گفتیم عین حال وظیفه سردار مرکز مطبوعات اکادمی وزارت کارهای داخلی را به عهده دارید. کار چگونه رفته ایستاده است؟ بهترین است این کاری که عیناً آرزو میکردم، هم کارمند میلیتسیا شدن رو، هم فعالیت ژورنالیستی خود را در آنجا دوام دادم. البته که با دستگیری های راهبریت وزارت کارهای داخلی، با دستگیری های به واسطه سردار اکادمی وزارت کارهای داخلی بسیار کار و فعالیت خوب پیش می روند. در اونجا ما استودیوی تلویزیونی خود را داریم، سامانه رسمی اکادمی وزارت کارهای داخلی فعالیت می کند و رادیوی داخلی اکادمی فعالیت می کند، همه روزه با 3 زبان که از جانب کورسانتان فعال همه روزه برآمد می کنند.
саломат бошед Саидабону. Агар хато накунам, дар як роли ки тарғиботие ки тавассути телевизионҳои ҷумҳурӣ намоиш дода мешуд, дар як навори кӯтоҳ шумо нақши асосиро доштед, яъне даъват мекардед бонувонро барои кор дар мақомоти қудратӣ, яъне ки ба мақомоти милитсия биёянд, кор кунанд. Як роли ки тарғиботӣ буд. Мехостам чанд сухан гуфта бошед атрофи ин. албатта истиқлолият ин худ волотарин ва пурарзиштарин дастоварди давлату миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. Бале. бо ба даст овардани истиқлолият бинед ки чӣ қадар кишвари азизи мо пешравиҳои зиёде карданд. бахусус занҳо низ баъди истиқлолият дар кору дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бисёртар дида мешаванд. Бале. дар академияи вазорати корҳои дохилӣ низ ҳатто соли гузашта ҳамин хел гап буд ки имсол аз ҳисоби духтарон дар таърихи академия то ҳол набуд ки ин қадар духтарон бисёр дохил шаванду бисёр завқ кунанд. бештар бонувон аз куҷо дохил мешаванд, аз куҷо меоянд ба академия? Аз ноҳияҳои дурдаст ҳастанд? бале, Зиёданд? албатта ҳастанд. Аз ноҳияҳои дурдаст ҳастанд, аз шаҳри Душанбе ҳастанд гулдухтароне ки дар он ҷо таҳсил мекунанд ва албатта онҳо бо хобгоҳ таъмин кард духтароне ки аз ноҳияҳои дурдаст ба академияи вазорати корҳои дохилӣ дохил мешаванд, бо хобгоҳ таъмин карда мешаванд. пайваста аз ҷониби вазири корҳои дохилӣ, аз ҷониби сардори академияи вазорати корҳои дохилӣ нигоҳубин карда мешаванд то хатм кардани ҳамин гулдухтарон. яъне ки имрӯз мо бонуи тоҷикро бо либоси низомӣ бо рутба мебинем. имрӯз бонуи тоҷик генерал аст, рутбаи генералӣ дорад, ки барои мо бонувон боиси ифтихору сарфарозист. чӣ гуна оғоз мешавад субҳи шумо? ба фарзандонам субҳона тайёр мекунам, онҳоро аз хоб бедор мекунам то ин ки тайёр шаванд барои мактаб, субҳонаашонро бихӯранд, онҳоро гусел мекунам, баъдан худам омода шуда боз ба кор омода мерасам. то ҷое ки мо маълумот дорем, шумо модари ду духтараки дустрӯ ҳастед. барои як модари ҷавон, бонуи хонадон, ҳамзамон ҳам ба тарбияи фарзандон машғул шудан ва як касби пурифтихор вале бисёр душворро интихоб кардан дар зиндагӣ мушкил нест? ёри расон доред? кӯмакрасон доред? албатта ёри расони ман модари ман ҳаст ва бисёр ба ман аз лаҳзае ки ба шавҳар баромадам, донишҷӯ будам, бисёр кӯмак мекунанд. дар тарбияи фарзандон низ кӯмаки онҳо ба ман мерасад. вақтҳое мешавад ки ман дар хона нестам, бисёри вақт дар кор ҳастам, модарам бо онҳо вақт мегузаронаду онҳоро тарбия мекунад. аз модар гуфтед, аз фарзандон гуфтед, аз ҳамсафари зиндагиатон пурсон шавем. чӣ гуна шуморо қабул кардан? касби шуморо дастгирӣ мекунанд, яъне ки қабул доранд? чӣ гуна аст? аз ҳамсафари зиндагии худ нагуфтед? албатта аввал шавҳарам намехостам ки корманзани милиса, баъдан падару модараш тавонистанд онро розӣ кунонанд ки не корманди милиса будан ин шараф аст. баъдан розӣ шуданд, бо якдигар муросо кардем. бале, Саидабону, аз модари азиз гуфтед. аз модар чӣ омӯхтед? аз падар чӣ насиҳатро то имрӯз дар хотира доред? ташаккури зиёд. аз модар ана ҳамун бисёр зани қавӣ ҳастанд. бисёр зане ҳастанд ки дар тамоми мушкилиҳои зиндагӣ хел қавӣ ҳастанд. ҳамин қавӣ буданро аз модарам омӯхтам. аз падар? аз падар ҳалимию меҳрубонӣ. падари ман бисёр як марди дурандешанд. бисёр ҳам мехоҳам марди идеале ки ҳар як зан ҷустуҷӯ мекунад, ман дар падарам мебинам. ҳамчун зан зебоиро дар чӣ мебинед шумо? ҳамчун зан ман зебогиро на танҳо дар сурати инсон, балки дар сирати инсон низ зебогӣ дида мешавад. дар суҳбати хуб, дар ҳамон муомилаи хуб зебогӣ низ дида мешавад. модари ман ҳам пайваста, ҳар як модар
ба духтарон насиҳат мекунанд. модари ман низ пайваста насиҳат мекунад ки зан модар аввал бояд хушмуомила бошад. ҳар вақте ки бо ягон кас ҳам суҳбат мешавӣ, он кас аз ҳамон суҳбати ту лаззат барад. ба фикри ман ҳамин зебогии сират хубтар аз зебогии сурат аст. бале. аз чӣ илҳом мегиред дар зиндагӣ? аз саломат будани фарзандону дар канорам будани фарзандону падару модарам хушбахтию илҳоми зиндагиро дар ҳамин мебинам. чун пешаи бисёр душворро интихоб кардед шумо, яъне меҳнати шабонарӯзиро талаб мекунад. дар воқеъ 24 соат бояд ки шумо дар ҳолати омодабош қарор дошта бошед. ин ба шумо мушкилӣ намекунад, душвор нест? чӣ гуна муяссар мегардад барои як зани бисёр ҷавону нозук дар баробари тарбияи фарзандону оиладорӣ, бонуи хонадон будан? чӣ гуна вақт меёбед? ман медонистам ки чиро интихоб мекунам, чӣ касбро интихоб мекунам ва медонистам ки ин ҳама вазбиниҳо метавонад бар дӯши ман бошад, аммо ман инро интихоб кардам. албатта мо ҳам кӯшиш мекунем ки ҳам аз уҳдаи кору фаъолият бароем, ҳам аз уҳдаи кори хонаву фарзандон. бисёри вақт мешавад ки мисли дигар занҳо ба ҳамун тӯю маъракаҳо ҳама вақт ҳозир шуда наметавонем, чунки мо бисёр вақт мешавад ки ҳам рӯзҳои шанбе, ҳам рӯзҳои якшанбе ба рӯзҳои истироҳатӣ нигоҳ накарда мо агар ки лозим бошад кор мекунем. ҳамин хел аст. Аммо ман розӣ ҳастам, чунки ин касбро ман худам интихоб кардам. барои фаъолият дар оянда, барои сайқал додани касби худ дар оянда чӣ нақшаҳо доред? чӣ ниятҳо доред? барои боз ҳам сайқал додани кору фаъолияти худ ман ба академияи идоракунии назди президенти ҷумҳурияти Тоҷикистон ба факултаи идораи давлат ва ҳуқуқ дохил шудам ва дар курси сеюм таҳсил мекунам. бисёр хуб. бовар дорам ки баъди хатми донишгоҳ дар соҳаи ҳуқуқшиносӣ низ ягон соатҳои дарсӣ мегирам. ин ҳам барои сайқал додани дониши ҳуқуқии ман бисёр як заминаи хуб мешавад. бо ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ албатта тавре гуфтем занону бонувон чун шумо дар мақомоти қудратию низомӣ фаъолият мекунанд. зиёданд бонувоне ки дар мақомоти қудратию низомӣ фаъолият мекунанд ва имрӯз ин касеро ҳайрон намекунад. лекин бо вуҷуди ин мехостам пурсида бошам ки вақте шумо субҳи барвақт аз хона ба кор меравед, ҳамсояҳо, наздикону пайвандон умуман роҳгузарҳо ба шумо чӣ гуна назар мекунанд? шуморо вақте бо либоси низомӣ мебинанд, назарашон чӣ гунаанд? албатта ки вақте ки субҳи барвақт бо либоси низомӣ аз хона мебароӣ, ҳама бо як назари хос назар мекунанд ва ҳамон мактаббачаҳое ки саҳар онҳо низ ба мактаб мераванд, ҳамон гулдухтарон бо як ҳавас назар мекунанд, бо як ифтихор нигоҳ мекунанд ки имрӯз мисол занони мо дар баробари мардон кору фаъолият мекунанд. ман бисёр вақти либоси низомиро ба бар мекунам, бисёр як ифтихор ҳам мекунам аз ин либосам ва чӣ хеле ки мегӯянд занон дар либоси низомӣ тавоноии мардона меёбанд. ва як ҳамкасби азизи мо муаллима мисраҳои шеъри баҳри корманд занон навиштаанд. мехоҳам онро қироат кунам. марҳамат. на танҳо мардҳои зӯрбозу паяндозанд бо номи милиса, сари китфи занонам медурахшад нишони сурх ошоми милиса, ба ҷои куртаи атлас ба андом низомӣ пӯш гаштем ҳамчун мардон. бале, саломат бошед. воқеан дуруст гуфтед саида бону. имрӯз бонуи тоҷик на танҳо фарзандону наздикону пайвандони худро ҳимоят мекунад. дар ҳақиқат дар баробари мардон барои ҳимояи марзу буми ватан камари ҳиммат бастаанд. воқеан бонуи тоҷик ҳамеша ҳимоятгари хонадони худ, ҳимоятгари ватани худ, ҳимоятгари хоки ин сарзамини худ буд, ҳаст ва мемонад. гарчанде мо зан ҳастем,
ва дар қалбамон меҳри модарӣ ҷӯш мезанад, аммо омадаем дар баробари мардон мардонавор баҳри осоиштагиву ободии кишвар хизмат намоем. аслан занону бонувон як касби занонаро гӯем ҳам хато намекунем интихоб мекунанд, бо либосу бо ороиши мӯю рӯй машғул ҳастанд. Чун зани низомӣ, зане ки дар мақомоти низомию қудратӣ фаъолият мекунад, албатта мушкилтар аст ба назари ман. барои ҳамин ин суолро додам ки нафароне ки бонувоне ки мехоҳанд касби шуморо интихоб кунанд, бояд чӣ гуна бошанд, бояд кадом хислатҳоро дар худ тарбия кунанд, яъне чӣ гуна омода шаванд барои интихоби ин касб? албатта ки вақте ки хоҳиши ин касбро интихоб карданро доранд, ба ҳамаи ана ҳамун реҷае ки ба кормандони мақомоти корҳои дохилӣ тавсия гардидааст, албатта одат мекунанд. Ва заноне ки ба сафи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ворид мегарданд, гуфти шумо ҳамон муҳит онҳоро худаш тарбия мекунад. онҳо сухангӯишон, рафторошон мисли мардон мешаванд. бисёр як ҷиддӣ. кори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ албатта ин ҷиддиятро низ талаб мекунад. ман фикр мекунам бояд ки далеру шуҷоъ бошад бонуи Далеру тоҷик. Бонуе ки ин касбро интихоб мекунад, пеш аз ҳама бояд далер бошад, шуҷоъ бошад. зане ки ба касби корманди ҳифзи ҳуқуқ шуданро мекунад, и аллакай аз он шаҳодат медиҳад ки далерию шуҷоӣ дар матонати ӯ дида мешавад. мехостам дониста бошам ки дар хона чӣ гуна ҳастед? Чунин ҷиддӣ, бовиқор, яъне ки тартибу низоми муайян дорад ё ин ки баробари ҳама модарону занон? Чӣ гуна аст дар хонадони шумо? оиладорӣ? Не, дар хона, дар оиладорӣ ман ҳам мисли дигар занҳо ҳастам, модар ҳастам, ҳамсар ҳастам ва ин ҷиддиятро ман танҳо дар кор истифода мебарам. Дар коргоҳ? бале, дар коргоҳ истифода мебарам. дар хона ман ҳам мисли дигар занҳо ҳастам, модари меҳрубон. ва албатта ҳолатҳое мешавад ки ана ҳамун принсипҳое ки дар кору фаъолият истифода мебарем, ана ҳамун супориш ҳатман бояд иҷро шавад, ана ҳамин дар мо дида мешавад. ва бисёр вақт модарам мегӯяд ки инҷо ино курсанд нестанд, Саидаҷон, ино фарзандонат ҳастанд, хай ино кӯдак ҳастанд ҳоле. яъне хоҳ нохоҳ каме ҳам дида мешавад. бале. Шавҳаратон чӣ гуна баҳогузорӣ мекунад? Чӣ мегӯянд ба ин рафтор? қабул доранд? барои чун тарбияи фарзанд низ дар ҷои аввал нест. бале, онҳо ба тарбияи фарзанд, ба таълиму тарбияи онҳо бисёртар ман машғул мешавам, чунки модарам низ бо мо бисёр ҳамин дар таълиму тарбияи фарзанд, дар илм омӯхтан бисёр ҷиддӣ муносибат мекард. ҳамин аз модарам ба ман ҳам расид. ман дар ҳамин таълиму тарбия барое ки онҳо соҳиби касб шаванд, соҳиби илм шаванд, бисёр як ҷиддӣ муносибат мекунам. шавҳарам ба ин одат кардааст аллакай ва пайваста мегӯям ки духтарони ман низ бояд дар оянда соҳиби илми хуб шаванд, соҳиби дониши хуб бошанд, забонҳоро омӯзанд ва дар оянда касберо ки онҳо худашон мехоҳанд соҳиб касб шаванд. яъне агар раваду яке аз духтаронатон касби шуморо интихоб кунад, монеа намешавед? дастгирӣ мекунед? албатта ки духтари калониям пайваста мегӯяд ки ман калон шавам, мисли модарам милиса мешаваму либоси низомӣ ба бар мекунам. вай аллакай аз ҳозир интихоб кардааст. духтари хурдиам бошад, мегӯяд ки ман гулпарвар мешавам. дар хона гул доред? гулҳои зиёд доред? бале, модарам гулҳои зиёд доранд. пайваста нигоҳу бин мекунанд ва ҳар боре ки ман мебинам бисёр гулҳои хушрӯ доранд, ман гирифта ба утоқи кории худам меорам. модарам таъкид мекунад ки гулҳои маро хушрӯ нигоҳ кун.
وقتی که به شما همسفری زندگیتان تقدیم کرد بیشتر میخواهید که کدام گل را به شما تحفه کنند؟ همسفر زندگیم البته الکی میدوند که من کدام گل رو دوست میدارم. من گل صدبرگ رو بسیار دوست میدارم. چی خاطره دارید از سرخ شتامن؟ با ما قصه میکردید؟ سرخ شتامانی من بسیار شخصانی مهربانند، بسیار شخصانی خوبند و پیوسته مرا دستگیری میکنند. مثل دخترشون دوستم میدارند. من نیز آنها را دوست میدارم. تا حال نشده است که بین ما یگان نافهمی ها باشد. بسیار مثل دوست هستیم. با خوشنامانم نیست فقط میگویم که ما با خوشنامانم مثل دوگانه های هستیم. در خاندان شوهر شما رو خوب پذیرفتند؟ سرخ شتامن. بله بله. یعنی چی گفته میتواند امروز از این منبر به آن نفرانی که همکنون اویله برپا میکنند، به اویله های جوان، به خوشتامن ها پیش از همه؟ البته که در مناسبت خوشتامن و کلین از هر دو طرف وابستگی کلان دارد. همه وقت مادری من یک نصیحت داشت که وقتی که گناه میکنی من مادرت هستم، خواهی نخواه جنگت میکنم. وای خوشتامن است. وای میگوید وای خانه بیگانه است. وقتی خانه بیگانه که رفتی همه اون ناز و نوزی که در خانه من میکردی تمام در همین خانه مانو در همین خانه مانو رو. چیزی که همونها میگویند، چی عادتی که همونها دارن همون خیر رفتار کن. و البته همه این نصیحت های مادرم بود که توانستم از عهده کاری دهات برایم دلی سرخ شتامن رو به دست آورم و خوشتامن و خسورم نیز آدم های بسیار میفهمیدگی هستند. ممکن من کمبودی هم داشتم، اما با همون نصیحت های خود برای من نآوردن یگان بار، لیکن همه وقت نصیحت میکردن که زندگی پستی بلندی دارد، طاقت کنید. و به جوانان نیز گفتنیم که در زندگی باید به همه چی تا باور باشید. با گپ‌های خوش‌آمد، با کاری خواندن، با همه چی باید تا باور باشی که برد نمایی. یعنی صبر و تحمل. صبر و تحمل البته. سلامت باشید. از این منبر در فرجام برنامه به بانوان، به آلیه های تاجیک، به مادران عزیز چی گفتنی داره در فرجام؟ تشکر زیاد برای دعوت به برنامه. بسیار یک صحبت صمیمی بود. سلامت باشید. در آخر به همه زنان و مادران کشور عزیزمون سلامتی، خانه آبادی و تمام خوشی‌های زندگی را آرزومندم. بگذار همه وقت خوشبخت باشند، چون که زن مادر زیبی زندگی است و خوشبختی زیبی این آلیه ها است. و اینچنین میخواستم در عرفه تجلی روز کسبی میلیتسیا تمام کارمند زنان میلیتسیا، علال خصوص تمام کارمندان مقامات کارهای داخلی را با عید کسبیشان صمیمانه تبریک نمایم. با آنها در راهی دشواری که انتخاب کردند در سمت ترتیبات جمعیتی، در سمت ترتیب و نظام، خانه آبادی، سربلندی و موفقیت‌های بی اندازه را تمنا نمایم. تشکر زیاد. سلامت باشید. سیده بانو شما را نیز به برنامه آلیه خوش آمدید میگویم. باری دیگر به شما نیز در این روز سعید، در روز تأسیس یابی میلیتسیای تاجیک و گردآفرید و بانوی دلیر و شجاع برای کامیابی تمنا میکنیم. تبریک میگویم صمیمانه این روز سعید را به شما و به کل کارمندان میلیتسیای تاجیک. برایتان در زندگی شخصی و در کسب بسیار دشوار ولی پرشرفتان برای کامیابی ها تمنا میکنیم. همیشه سلامت و سربلند باشید بانوی عزیز. خوش آمدید بار دیگر. بیننده های عزیز، اینجا برنامه نوبتی آلیه به انجام می رسد. یادآور می شویم که مهمان امروزه برنامه ما بودند یک نفر بانوی دلیر و شجاع وطن،
سردار مرکز مطبوعات اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان مایور میلیتسیا سفرزاده سعیده نورعلی. خیر بیننده های عزیزی دل و دیده، تا برنامه های بعدی تن صحت و خانه آباد باشید.